Dobro, pomikali se bomo od lokalnega sodelovanja na sodelovanje na nacionalnem nivoju in preko nacionalnega nivoja bomo prišli na mednarodni nivo. Tako da bi kar na tem mestu začela debato. In sicer en lep primer sodelovanja na lokalnem nivoju je bil predstavljen na Hrvaškem oziroma z Hrvaške. Povedali ste oziroma vi pripravljate predstavitve programa platforme e-Pale v manjših krajih na Hrvaškem in zgodilo se vam je, da se pravi na te dogodke povabite vse lokalne akterje z tega področja in zgodilo se vam je, da se nekateri srečajo tam prvič. Kaj se je potem zgodilo naprej? A se je zgodilo ali je mogoče tukaj kakšen primer, konkreten primer nekega dobrega sodelovanja, ki se je porodilo iz tega ali pa karkoli drugega, nam lahko nekaj več poveste o tem? Evo, prije svega lijep pozdrav svima i evo, samo na početku da se zahvalim našim domaćinima na pozivu na sudjelovanju u ovoj konferenciji i ovom okruglom stolu. Ja vjerujem da su ovakve prilike uvijek vrlo korisne i prije svega da mi razmijenjamo naše iskustva, nadam se da i vi isto možete čuti nešto korisno za vaš rad. Što se tiče ovog konkretnog primjera naše aktivnosti koje smo provodili na lokalnoj razini, naime radi se o tome da smo na samom početku našeg projekta e-Pale jedna od prvih stvari koje smo radili smo je bilo da smo trebali osmisliti promotivnu kampanju. Znači, trebalo osmisliti način na koji ćemo sve naše potencijalne korisnike upoznati sa tom novom platformom, kako ćemo im prenijeti informaciju da uopće e-Pale postoji, čemu služi i kako se mogu uključiti. I sad, neki možda uobičajeni način kako se te kampanje radi, da se organizira jedno ili dva velika događanja u nekoliko većih gradova sa, naravno, većim brojem sudionika. No, mi smo se odlučili za drugačiji pristup. Odlučili smo napraviti jedan veći broj manjih događanja i doći uistinu i u skroz male sredine, male gradove, mala mjesta i kako bi osigurali da se ta poruka o e-Pale uistinu doprije do svih. Neki naši rezultati pokazuju da je to uistinu bio dobar izbor. Naime, kao što je kolegica rekla, jedna od prvih stvari koje smo primijetili je bilo da se vrlo često dogodilo da tih 10 ili možda 15 ljudi koje smo mi uspjeli okupiti iz područja obrazovanja odraslih u nekom gradu, da je ovaj naš događaj bio uistinu prva prilika da se oni susretnu. Ne samo da se prvi put susretnu, nego oni nekad nisu ni znali jedan za druga, makar su radili možda preko ceste, makar se to radilo u jednom malom gradu. Tako da, već u toj prvoj fazi e-Palea, mi smo stvarno uspjeli s ovim pristupom osigurati taj cilj koji se odnosi na izgradnju mreže i to čak ne samo virtualne mreže, virtualne zajednice, nego stvarno najklasičnije fizičke mreže stručnjaka u obrazovanju odraslih. Naravno, pokazalo se da ti pojedinci, osim što možda im je tako događanje omogućilo da se međusobno upoznaju, oni su nam vrlo često rekli da se događanje odvijalo nekih 50-100 km dalje, oni fizički ne bi mogli doći tamo, da li zbog nekih financijskih razloga, praktičnih razloga, i zato im je bilo jako važno da smo mi došli do njih i da stvarno smo na neki način i primjerom pokazali da je e-Pale stvarno za svakoga, dakle da to nije samo za možda nekakve velike tvrtke, za sveučilišne profesore, za važne dionike u obrazovanju odraslih, nego uistinu za svakoga, bilo koga ko radi u obrazovanju odraslih, za bilo koga koga to zanima, ko se s tim bavi ili se želi baviti, e-Pale za svakoga. I opet, da se tu nastavimo, taj e-Pale onda je stvarno dobar alat za one koji možda i u budućnosti nemaju načine da toliko putuju, da fizički budu svugdje, ali im e-Pale omogućuju da svejedno budu umreženi, da komuniciraju s kolegama, da razmjenjuju neke svoje primjere dobre prakse, bez da se uopće miču iz svog rada, bez jakvih troškova. Što se tiče nekakvih sad baš konkretnih primjera,
mi možemo reći da ima, dakle, nadamo se, mnogo primjera gdje su se upravo nakon takvih događanja nastavnici ili voditelji obrazovanja odraslih ili drugi stručnjaci uključili u e-pale. Ono što mi sigurno znamo je da je bilo barem nekoliko situacija gdje je recimo kroz e-pale i potaknuti e-paleom i našom tim fokusom na lokalnu razinu su ostvarena neka partnerstva kroz europske projekte. Dakle, imamo primjer učilišta koja su upravo kroz e-pale se povezali i to baš na lokalnoj razini. Većinom se to radilo između učilišta, lokalnog zavoda za zapošljavanje, možda još nekih drugih tvrtki, gdje su uspješno izradili prijedlog europskog projekta. To se radilo o Erasmus Plus projektu i dobili sredstva i proveli aktivnosti. Dakle, da upravo a sve je počelo sa e-palem. To je. Torej, tudi pri vas imate en zelo dober primer sodelovanja. Preide že kar na nacionalni nivo, vaši e-pale ambasadorji, ki ste jih izbrali tako, so to predstavniki javnega sektorja, zasebnega sektorja, pokrili ste tudi vse 3 regije Črne Gore. Nam lahko kaj več poveste o tem? Hvala. Dobar dan i od mene. Drago mi je što imam priliku da na ovom skupu predstavim primjer dobre prakse po kome je zapravo Crna Gora prepoznata i od strane drugih NSS-ova i od strane CSS-a. Mi smo više puta imali upite od kolega iz Evrope da im objasnimo upravo taj institut e-pale ambasadora, kako uspijevamo da ostvarimo toliki broj objava na platformi i da budemo uvijek među prve 3 države sa najvećim brojem objava na mjesečnom nivou. e-pale ambasadori su ljudi koji su zaposleni kod provajdera obrazovanja odraslih, privatnih i državnih, u civilnom sektoru i u privatnom sektoru. Znači, to su sve ljudi koji su na neki način direktno ili indirektno uključeni u obrazovanje odraslih, a njihova glavna misija jeste promocija platforme na lokalnom nivou. Znači, oni u svojim lokalnim zajednicama, budući da dolaze iz sve 3 regije Crne Gore, predstavljaju platformu, registruju nove korisnike i postavljaju sadržaje u skladu sa ugovorom o uslugama koji potpisuju sa Centrom za stručno obrazovanje, koji je nacionalna služba podrške u e-pale projektu. Znači, e-pale ambasadori su u obavezi na mjesečnom nivou da postave određeni broj članaka, resursa, da napišu blogove, da registruju nove korisnike i da jednom u 4 mjeseca o svom radu izvještavaju nacionalnu službu podrške. Mi kao NSS održavamo redovno susrete sa njima. Imamo 2 godišnja obavezna susreta gdje ih upoznajemo sa svojim obavezama, gdje prolazimo kroz sadržaje koje oni postavljaju u cilju obezbeđenja kvaliteta sadržaja, gdje analiziramo njihov aktivizam i gdje im naravno pružamo podršku u svom radu. Koji su benefiti za njih lično jesu njihov profesionalni razvoj, budući da su oni u kontaktu sa stručnjacima iz svoje oblasti preko e-pale platforme, učestvuju na raznim nacionalnim, regionalnim događajima, učestvuju na skoro svim e-pale događajima koje smo isprogramirali za svaku godinu realizacije projekta i naravno u mogućnosti su da sa svojim kolegama uspostave kontakt kao cijelina i da se prijave za neki projekat i da samostalno djeluju, budući da su e-pale ambasadori, da su prepoznati i na evropskom nivou. Hvala. Nekaj mogoče zelo podobnega, pa ne povsem enakega, imamo tudi v Sloveniji. Andreja nam bo povedala nekaj več o sodelovanju na nacionalni ravni, torej CMEPIUS-a, ACS-a, ekspertne skupine. Izvoli. Ok, hvala lepa. Mene ste danes že spoznali celo dopoldan. Jaz bi rada izpostavila sodelovanje e-pale podporne službe, tako z Andragoškim centrom Slovenije, kot tudi z nacionalno agencijo Erasmus Plus.
Morda se to sliši smešno, saj smo znotraj ene in iste institucije, se pravi EPALE podporna služba in nacionalna agencija. V velikih državah ni tako. V velikih državah je EPALE podporna služba na kot podobnih institucijah, kot je Center za poklicno izobraževanje ali pa Andragoški center Slovenije, kar nam v določenem segmentu morda rahlo zašibi kolena, ali res poznamo vse strokovne zadeve, vse strokovne izzive v področju. Zato smo se že takoj v začetku izvajanja EPALE povezali z Andragoškim centrom, kjer redno sodelujemo, vendar sodelovanje ni samo v smeri EPALE Andragoški center, nam obrodi sadove tudi v primeru sodelovanja v okviru Erasmus Plus projekta oziroma programa. Namreč potrebujemo ocenjevalce vlog, potrebujemo bralce končnih poročil, spodbujamo k prijavi projektov, pač sredstva so omejena, jih je pa dovolj, da lahko prinesemo evropske zgodbe tudi v naš prostor. Zdaj, kar se tiče nacionalne agencije Erasmus Plus, veste, ni samo po sebi umevno, če sta dve pobudi znotraj ene institucije, da pa to kar samo teče. Vedno je treba razmisliti, kako in na kakšen način. V dopoldanskem delu smo se pogovarjali, da je veliko projektov, veliko pobud, izobraževalcev pa nas je, kolikor pač nas je. Zato je res smiselno, da zadeve povezujemo. Kadarkoli imamo dogodek za Erasmus Plus, prilepimo zraven EPALE, prelepimo zraven strokovne vsebine, če so primerne, če se tematsko skladajo. Kadarkoli ima Andragoški center dogodke, smiselno dopolnimo z vsebinami Erasmus Plus, z vsebinami EPALE. Tako da ta povezovanje in to, kako se reče, šparanje časa je včasih zelo dobrodošlo, ker EPALE kot tako je orodje, je platforma. Mi nimamo svojih institucij, ki bodo s tem upravljale. Mi delamo z istimi institucijami, kot vi, izobraževalci odraslih. Zato je prav, da te stvari povežemo skupaj in jih predstavimo enotno na enem mestu. Morda bi tukaj omenila še ekspertno skupino EPALE. V Sloveniji je to pol ambasadorji EPALE, pol ekspertna skupina. In tudi današnja konferenca je plod te ekspertne skupine. Skratka, dobivamo se nekajkrat na leto in razpravljamo o ustreznih prevodih, o terminologiji, razpravljamo o vsebinah, ki so na platformi, ali so ustrezne, ali kaj manjka, ali je dobro predstavljen slovenski izobraževalni prostor na platformi in takšnih zadevah. Skratka, v ekspertni skupini imamo predstavnike ministrstva, Andragoškega centra, uporabnikov, kot so Ljudske univerze, celo Centra za poklicno izobraževanje, ker platforma EPALE je širša od programa Erasmus Plus. Se pravi, zajema tudi poklicno izobraževanje odraslih. Včasih pa opazimo, da tisti, ki pristanejo na EPALE platformi, se morda malo ustrašijo, ker to je le evropski domet in ne nazadnji globalni domet. EPALE platformo spremljajo tudi izven Evropske unije, izven Evrope. Se pravi, v Avstraliji, v Argentini, v Čilu, kar nekaj registriranih uporabnikov je od tam, tako da naša zgodba lahko hitro postane globalna, čeprav smo v neki majhni vasici na koncu Slovenije ali pa na začetku, kakor hočete. Zato se mi zdi, če želite sodelovanja, je pač ali pa deljenja dobrih praks, če bi radi bili slišani, zagotovo platforma je pravi naslov za to. Čeprav včasih bolj počasi deluje, ampak bomo poskrbeli, da prihranimo kakšno minutko s povezovanjem tudi vnaprej. Tako da hvala. Ste si že kar dali mikrofon in mislim, da veste, da bom naslednjega vprašala Uroša. Uroš, vi ste sodelovanje na nacionalnem nivoju zastavili še nekoliko drugače. Povezali ste se z Ministrstvom za šolstvo, znanost in tehnološki razvoj in z oddelkom za pedagogiko in andragogiko Filozofske fakultete in v Beogradu organizirali, kar lahko nadaljujete. Dobar dan i sa moje strane. Drago nam je da smo ovdje danas. Da li se čujem? Aha, bližate.
I drago nam je da smo ovdje danas i da ćemo moći da predstavimo ono što je naša dobra praksa. Se možda sada čujemo bolje. U redu. Tako je, mi smo našli jedan malo drugačiji način da privučemo nove korisnike i da u EPALE mrežu uključimo one koji su možda i prevashodna naša ciljna grupa, a to su oni nastavnici u obrazovanju odraslih ili u funkcionalnom obrazovanju odraslih, kako se naziva u Srbiji. Dakle, mi smo organizovali u saradnji sa Ministarstvom prosvete i sa Institutom za pedagogiju i andragogiju obuke iz osnovnih andragoških veština za nastavnike koji rade po ovom programu. Ukupno 13 obuka smo organizovali i negde oko nešto malo više od 500 nastavnika je prošlo kroz te obuke. Dakle, samo nisam siguran da li smo razumeli, ali ove su obuke bile organizovane širom Srbije. Trudili smo se da to ne bude samo u Beogradu, već da se budu lakše za pohađanje, za doći do tih obuka svim nastavnicima koji su rasuti širom Srbije. Tako da ono što je kod nas zapravo čini se problem u sektoru jeste što postoji velika fluktuacija nastavnog kadra u sektoru obrazovanja odraslih. Tu nastavnici uglavnom dolaze kako bi popunili svoju normu časova i za posledicu to ima da mnogi od njih nemaju onu obuku iz metodologije rada sa odraslim polaznicima i to je bila naša, onako, da kažemo, prilika koju smo videli kao zgodnu za iskoristiti, a to je da podignemo kompetencije nastavnog kadra, a da ujedno i promovišemo EPALE platformu. Pa smo tako već postojeću obuku koja je razvijena tokom 2012. i 2013. godine kroz program Druga šansa prilagodili tako što smo jedan njen deo napravili da se odvija preko EPALE platforme. Zapravo, postojalo je 2 dana uživo obuke na terenu sa trenerima, rada sa trenerima, a dok se onaj deo koji se ticao EPALE, dakle, domaći zadatak koji su oni imali da urade na osnovu tih 2 dana obuke, su postavljali na kolaborativne prostore koje smo mi osnivali na EPALE za tu svrhu. Zatim su nastavnici te domaće zadatke tamo pregledali i na kraju i njihovu evaluaciju im postavljali kao odgovor na te njihove objave. Dakle, taj online deo se odvijao preko EPALE platforme i naravno za to je bilo potrebno da oni budu registrovani na EPALE. Sada mi smo tu osmislili kako da taj proces učinimo, da kažemo, lakšim i bržim, tako što smo mi radili taj prvi, onaj početni deo registracije za njih, s obzirom da smo imali njihove podatke koje su nam oni dostavljali, a onda su oni imali zadatak da završe taj proces registracije koji su radili u skladu sa uputstvom koji smo za tu svrhu pripremili. To je bio prosto, čini se, lakši način, praktični način, zato što je za neke ljude koji ne vladaju najbolje tim, kažemo, tehničkim veštinama i snalaženjem prosto sa kompjuterom, iako su oni nastavnici i među njima ima oni koji se jako, da kažemo, nelagodno osjećaju sa bilo kojom vrstom tehnologija, tako da je ovo bio neki brži i lakši način kako to možemo učiniti. Pored toga, mi smo na samim tim obukama, u tom uživo delu, imali deo koji se ticao predstavljanja EPALE platforme, ali i objašnjavanja onoga kako da oni izvrše te zadatke koji se od njih očekuju na samoj obuci, a to je da se uloguju, da pronađu kolaborativni prostor, da postave tamo domaći zadatak i da prosto kasnije i vide tu svoju evaluaciju svog rada. Opet, tu smo mi bili nad samim obukama i kao neka podrška u svakom trenutku, što se pokazalo kao nešto što je apsolutno neophodno. I možemo reći da je kao rezultat ovih obuka
da smo dobili veliki broj novih EPALE korisnika, da smo tokom tih, dok su te obuke trajale, imali i veliki broj poseta iz Srbije, tako da je u junu Srbija kao jedna relativno mala zemlja bila prva po, tih par meseci je bila prva po broju poseta EPALE sajtu. To je naravno neki trend koji ne možemo da čekamo se nastavi, ali smo jako zadovoljni što smo za početak pridobili veliki broj novih korisnika koji su dakle iz one ciljne grupe koja nam je potrebna i sa kojom možemo da nastavimo da radimo u smislu njihovog aktiviranja na samoj platformi. Ti kolaborativni prostori danas nam služe i za kao neka vrsta kanala komunikacije sa tim nastavnicima, a može da služi i njima samima kao kanal komunikacije sa, recimo, predstavnicima ministarstva, jer to je bila jedna ideja, da oni slobodno na tim kolaborativnim prostorima mogu da postave neka od pitanja koje su nama usmeno postavljali, a koja nisu bila adresirana zapravo za nas, a koja se tiču nekih sistemskih stvari i rešenja u toj oblasti, koja, dakle, dogovor je sa ministarstvom da onda oni odgovaraju na ta pitanja kroz te kolaborativne prostore. A na primer, evo mi organizujemo uskoro, to je to da pomenem, 16. oktobra našu nacionalnu EPALE konferenciju, pa smo da kažemo, na tim kolaborativnim prostorima o tome podelili i vest sa nastavnicima, tako da kažem, to je jedan od tih načina kako dalje možemo sa njima da komuniciramo preko EPALE. Eto, to je nešto ukratko o našim obukama koje smo organizovali. Hvala. Najlepša hvala. To je res primer enega zelo plodnega, konstruktivnega sodelovanja. Gremo naprej. Siniša, vi ste v svojem sodelovanju posegli tudi izven vaših meja. Skupaj z NSS Črna Gora izvajate kar nekaj aktivnosti. Nam lahko predstavite to malo več? Isto prije svega koristim priliku da vas sve pozdravim i da se domaćinu zahvalim na ovako divnoj organizaciji ovog događaja. Kad ovaj primjer dobre prakse uzimamo kao primjer Bosne i Hercegovine, ja slobodno mogu da kažem da je ovo sigurno i dobar primjer prakse za Crnu Goru. Jer ovdje smo radili na jednom regionalnom projektu. Taj projekat je imao prije svega jedan uvod koji se sadržavao u potpisivanju memoranduma dvije državne institucije ispred Crne Gore, njihove institucije koja se bavi obrazovanjem odrasli, to je Centar za stručno obrazovanje Crne Gore, a kod nas je to Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje. U okviru te dvije institucije zapravo se isprovodi projekat EPALE. Nakon potpisivanja tog sporazuma, EPALE timovi Crne Gore i Bosne i Hercegovine krenuli su u organizaciju 4 dvodnevne obuke, andragoške obuke za nastavnike i stakeholdere. Te obuke se odvijaju po programu andragoškog osposobljavanja nastavnog osoblja koja se bavi obrazovanjem odraslih i svakako u skladu sa zakonom u Crnoj Gori, to je zakon o obrazovanju odraslih i po programu kurikuluma global. Šta je ideja? Ideja je da iz Crne Gore se odabere 10 ljudi, iz Bosne i Hercegovine također da se odabere 10 ljudi koji će pohađati taj dvodnevni kurs u 4 dijela i svakako angažovali smo adekvatne predavače. Ispred Crne Gore to je bila gospođa Zorica Minić iz njihovog ispitnog centra, dok smo mi iz Bosne i Hercegovine angažovali profesora doktora Miomira Despotovića, inače koji je dekan Filozofskog fakulteta u Beogradu i predavač na katedri za andragogiju. Prvi, da kažemo, sastanak smo održali u Trebinju, a ideja je da se kroz ta 4 sastanka ili kroz te 4 obuke pređe 6 modula u 64 časa koja je bila odrađena tu u samoj obuci i gdje je ostavljen prostor još za 16 časova koje će samostalno da odrade polaznici. Ne znam, tih 6 modula, na primjer, jedan je modul specifičnosti odrasli u procesu obrazovanja i učenja, zatim komunikacija o obrazovanju odrasli, potom organizacija, planiranje i programiranje u procesu obrazovanja odrasli, metode obrazovanja odrasli, zatim moduliranje procesa
odraslih i na kraju je to evaluacija i sama evaluacija u procesu obrazovanja. Po završetku ovoga kursa izdaje se javna isprava, to je sertifikat za koga stoje ove dvije naše, da kažemo, institucije, ali ono što mi prije svega očekujemo i želimo i za što smo ubijeđeni da će prije svega biti rezultat ovoga kursa je da svi ti polaznici steknu određene vještine i znanja koje će moći u svom svakodnevnom radu da upotrebe kako bi podigli svoje andragoške sposobnosti u obuci. Hvala lepa. Kar veliko izobraževanja, kar veliko smo slišali o tem, da EPALE ne sodeluje zgolj pri promociji, zgolj kot platforma, ki je namenjena vsem, ki izobražujete odraslih, ampak nudi tudi veliko možnosti izobraževanja. Tudi z Hrvaške prihaja primer, kjer ste pripravili online tečaj, oziroma najprej je bil drugačen, pripremili ste jedno obuko. Najprije nije bila online, onda pravili ste je online? Da, nije sam tečaj online, mislite na priručnik koji smo izradili. Evo, to je nešto što mi vidimo prije svega kao neki, recimo, dobar primjer opet povezivanja aktivnosti. Ovdje konkretno se radi o povezivanju više aktivnosti koja radi naša organizacija, dakle Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, koja ima ulogu NSS-a za Hrvatsku i je istovremeno jedan od ključnih aktera na području obrazovanja odraslih, što nam daje mogućnosti da aktivnosti vezane kako je EPALE, tako i druge radimo još učinkovitije, još bolje. A jedan primjer takve suradnje i takve povezivanje je baš taj priručnik. Naime, radi se o tome da smo mi kroz jedan drugi projekt, dakle projekt promocija cjeloživotnog učenja, proveli cijeli niz edukacija za nastavnike i voditelje obrazovanja odraslih, gdje su oni kroz nekoliko modula i u trajanju od nekoliko mjeseci stjecali niz znanja i vještina od nekakve andragoške teorije i povijesti pa do vrlo praktičnih stvari kao što je motiviranje polaznika, rad u nastavi i tako dalje. Te iako su ta usavršavanja obuhvatala veliki broj pojedinaca, svejedno još ostali su mnogi koji nisu imali priliku se uključiti. Ideja je bila da se na neki način ta stečena znanja, iskustva iz tih edukacija osustave i još važnije od toga omoguće dostupnima svima drugima. Tako da smo onda kroz projekt EPALE odlučili napraviti taj jedan priručnik na temelju tih prethodno provedenih edukacija i naravno nakon što smo ga izradili, smo kroz platformu EPALE ga učinili dostupnim svima. Prije svega u Hrvatskoj, a korak dalje koji smo napravili da smo ga preveli na engleski, što je opet kroz platformu EPALE omogućilo da ta naša, mislimo da stvarno korisna iskustva budu dostupna zapravo na cijeloj Europi, pa ako treba i šire. Ta priročnik je preveden tudi v angliščino, tako da je na voljo v angliškem jeziku na platformi. Bi se pa s tem mogoče malo preselili še na debato o jezikovnih, spet se nočem izraziti barijerah, kako premagujemo te naše jezikovne ovire, izzive. Tako. V Črni Gori vaši ambasadorji pišejo v katerem jeziku? Je to črnogorščina ali je to angleščina? Kako se spopadate s tem? Što se ambasadora tiče, oni imaju potpunu slobodu da pišu na jeziku koji god žele. Uglavnom pišu na crnogorskom jeziku. S tim što Crna Gora nema, kao ni ostale države koje nisu članice Evropske unije, nemaju takozvani label, odnosno oznaku za jezik. I mi pozajmljujemo hrvatski label. Tako da, što se tiče naših obaveza kroz radni paket 6, gdje moramo da prevedemo naslovnu stranicu Fokus mjeseca, mi taj tekst koji prevedemo objavimo na našoj Facebook stranici zbog toga što u tom slučaju ne možemo koristiti hrvatsku oznaku jer oni imaju istu obavezu kao mi. Što se tiče mjesečnog biltena,
njega također ne možemo koristiti sa hrvatskom oznakom, nego ga postavljamo na naš sajt, na sajt NSS-a, odnosno Centra stručno obrazovanje i na portal obrazovanjeodraslih.me. To je portal koji je napravljen u sklopu projekta Nacionalni koordinator za sprovođenje Evropske agende za učenje odraslih u Evropi. A što se tiče blogova, blogove koje napišu EPALE ambasadori prevodimo na engleski jezik, a blogove koje napiše CSS ili odnosno neko od njihovih tematskih koordinatora, njih prevedemo na crnogorski jezik i koristimo hrvatsku oznaku. Jer mi smo više puta kontaktirali centralnu službu podrške da tražimo, da dobijemo svoj label, da riješimo problem, ali da bismo ispunili svoje obaveze predviđene projektom, da bismo sve završili do izvještajnog perioda, odlučili smo se da na taj način to premostimo. Pretpostavljam da će poći neka zajednička inicijativa sa ostalim državama, da i mi dobijemo svoje oznake i da će se to tako prevazići. Tudi v Srbiji se na podoben način spopadate z vašim e-magazinom, s prevodi, kateri jezik, kako doseči potem vašo ciljnu publiko? Tako je, mi zapravo također taj jezički problem smo našli, da kažemo, neko rješenje koje predviđa da zapravo mi naše blogove prevodimo na engleski i onda postavljamo kao sadržaj na engleskom jeziku. A što se tiče sadržaja sa platforme koje je na engleskom, pre svega na engleskom, ali na drugim jezicima, mi se trudimo da one najčitanije, najzanimljivije tekstove prevedemo na srpski jezik i da uklopimo u jednu formu kao nekog elektronskog stručnog magazina, odnosno kako mi zovemo EPALE e-magazin, koji zatim šaljemo na mail svim onim koji su se pretplatili na našu mailing listu Fondacije Tempus, koja je u okviru koje funkcioniše EPALE, nacionalni tim za podršku u Srbiji. Tu je negde oko 8100 pojedinaca i oko 5000 i nešto organizacija. Dakle, radi se o onim subscriberima, da tako kažem, koji su se pretplatili, koji su označili da ih zanima sadržaj u vezi obrazovanja odraslih. Inače, Fondacija Tempus ima znatno veću mailing listu i to je neki naš resurs odnosno neki kanal kojim se trudimo da dostavimo onaj najzanimljiviji materijal na platformi i na taj način, naravno, ostavljamo svakako linkove ka originalnim člancima kako bismo ih podstakli da što više pristupaju EPALE platformi i da traže ono što bih eventualno tamo zanimalo pored samih tih tekstova. Taj magazin, kako bismo učinili relevantnim i, da kažemo, zanimljivim za čitaoce u okviru Srbije, u njega uključujemo i neke tekstove koje su, recimo, pobednici na nacionalnim konkursima koje mi raspisujemo, konkurse za najbolje tekstove, ili pak neke od tekstova naših saradnika, odnosno članova nacionalnog tima za podršku i radnika Fondacije Tempus koji su u vezi sa nekim temama koji su više lokalnog karaktera. Na taj način mu dajemo neki, da kažemo, taj lokalni, malo i lokalni karakter koji bi ih, da kažem, možda i učinio taj sadržaj relevantnim za njih. Omenili ste vloge in natečaje. Ko sem brala primere dobrih praks, vsi ste na nek način omenili promocijske aktivnosti, vsi se ukvarjamo s podobnimi stvarmi glede promocije. Pa bi mogoče za zaključek vsak samo še povedal eno res dobro prakso, dober primer promocijske aktivnosti, ki se je zelo, zelo dobro obrestovala, ki je bila zelo, zelo uspešna. Bi kar mogoče začeli pri Siniši. Samo eno kratko. Pa evo da kažem, mi smo angažovali naše ambasadore i predstavnike našeg nacionalnog tima također da što više približe elektronsku platformu na prostoru čitave Bosne i Hercegovine, baš onima za koje smatramo da je ta platforma bitna, a to su prije svega direktori škola, nastavnici i ostali akteri u
proces obrazovanja odraslih. Zašto ovdje apostrofiram i direktore i nastavnike? Veoma je bitna, da kažemo, određena korelacija unutar tih kolektiva gdje dolazimo, jer direktor kao neko koji je po subordinaciji taj koji odlučuje o aktivnostima, on značajno može ili da motiviše ili u nekom smislu da inhibira aktivnost njegovih radnika, to jest nastavnika. Evo konkretno, ja moram jedan negativan primjer navesti baš za ovaj slučaj. Mi na primjer sada nismo doveli jednog ambasadora radi toga što nije dobio odobrenje od direktora. Znači i direktor mora da ima svijest o bitnosti EPALE platforme i da nađe svoj interes u čitavoj toj priči kroz svoje radnike koje rade u tim institucijama. Prije svega, mi smo u ovom ciklusu 2019. i 2020. planirali da obiđemo 20 škola na prostoru čitave Bosne i Hercegovine. To nije jednostavno iz jednog prostog razloga što je Bosna i Hercegovina složena država koja ima 10 entiteta u federaciji. Znači u svaki entitet konkretno se mora otići jer jednostavno da se ne bi osjetio neki osjećaj diskriminacije. Uz to sve ima i Republika Srpska i naravno distrikt Brčko. Naš tim koji ode na lice mjesta, on prije svega želi da otvori platformu, da platforma postane vidljiva, upravo da ne bude da je EPALE samo svrsishodan samom sebi i postojanju radi nas koji smo u EPALE timu, nego baš obrnuto da jednostavno nastavnicima, profesorima, učiteljima i direktorima kažemo da mogu profesionalno da se usavršavaju i razvijaju, prije svega uključujući se na platformu, a potom koristeći sve ono što platforma nudi i da sami postanu u nekom smislu učesnici te platforme i ko-kreatori određenih sadržaja. Ovo je također i dobar način da direktno uključimo tu ljude na licu mjesta na EPALE platformu i da ih stimulišemo da oni ostanu na EPALE platformu. I mislim što je kolega iz Hrvatske rekao, još tu jedna ima komponenta, a to je komponenta tog ljudskog neposrednog odnosa i poznanstva. Jer kasnije ti nam ljudi služe kao svjetionik, kao neko ostrvo sa koga možemo dalje da širimo EPALE priču i EPALE zajednicu. Hvala. Uroš? Primjer promotivne aktivnosti, to je odlično. Da. Jedan kratki primjer, jedne jako dobre prakse. Pa da, ono što smo mi također prepoznajemo kao nešto što je dobro da pomenuli smo obuke kojima smo privukli veliki broj korisnika na platformu. Jedan od načina na koji zapravo se trudimo da ih aktiviramo jesu ti konkursi za najbolje tekstove koje sam pomenuo. Dakle, mi ranije je bilo 2 godine, od ove godine 4 konkursa u toku godine raspisujemo sa temom koja je u skladu sa mesečnim EPALE, odnosno sad periodičnim EPALE tematskim fokusima. Dakle, cilj je da nastavnici iz Srbije, ljudi iz prakse predstave primere najbolje prakse, neke inovativne metode, sve ono što bi mogla da služi kao neka inspiracija, motivacija za njihove kolege ili prosto kao koristan materijal za njihove kolege. I trudimo se da takve tekstove nagradimo, odnosno autori pobedničkih tekstova dobijaju nagradu u vidu učešća na nekoj od međunarodnih konferencija, što im može poslužiti u njihovom daljem razvoju. I to je nešto što mi radimo kao neku vrstu promotivne aktivnosti, što prepoznajemo kao dobru praksu. Naravno, tu ima i nekih za to se trudimo, za izbor samih tekstova se trudimo da angažujemo stručnu komisiju, s obzirom da neki od tih autora ili većinu zapravo mi znamo i lično i trudimo se da taj proces bude što objektivniji tog izbora najboljih tekstova. A naravno pritom se susrećemo i sa nekim tehničkim poteškoćama koje usput rešavamo. Neke od njih sam naveo u materijalu koje smo dostavili, dakle, to je da ukoliko bude na jedan od konkursa smo imali čak 29 prijavljenih radova i trudimo se da, i naravno da neki procenat njih nije zadovoljavajuće kvalitete i pitanje je da li zapravo ne zadovoljava neke osnovne kriterijume. U tom slučaju se trudimo da autorima tih tekstova šaljemo sugestije za izmenu, jer im želimo da svakome damo šansu da njegov rad bude objavljen na EPALE, naravno da ih na taj način ne destimulišemo da nastave da se javljaju i da pišu.
to je. I naravno, kad imate 30, skoro 30 radova na konkursu, to treba sve pregledati, oceniti, poslati sugestije, ima tu posla, naravno, ali to je neki naš način da i biti objektivan. Hvala. Andreja? Jaz bi izpostavila eno prakso, ki se mi zdi najboljša, ko na dogodku ostane recimo en uporabnik in pove svojo izkušnjo uporabe platforme. Se pravi, ne da nacionalna podporna služba govori o prednostih in slabostih platforme, ampak da uporabnik sredi dogodka, brez napovedanega prispevka o platformi, pove svojo izkušnjo, kaj mu je prinesla uporabe platforme. To se mi zdi ena taka zelo fina zadeva, ki se vsake toliko pojavi in mislim, da takrat pridobimo največ uporabnikov ali pa pregledovalcev vsebin. Druga stvar, ki se mi zdi zelo pomembna, je, da imamo na EPALE tudi sredstva za organizacijo različnih seminarjev, ki koristijo tako piscem prispevkov na platformi, hkrati pa koristijo tudi ostalim uporabnikom pri vsakodnevnem delu, kako predstavimo svoje delo, kako nastopamo, kako se oblečemo, nekaj od tega bomo slišali tudi jutri, kako delamo infografike, se pravi, da naše ugotovitve pokažemo bolj na kratek način, bolj simboli, bolj prepričljivo, ali kako snemamo videe s telefončki, skratka, da so te objave tudi na Facebooku in drugih socialnih omrežjih bolj vidne, bolj dostopne. Se pravi, EPALE platforma ni samo objavljanje prispevkov, komentiranje in tako naprej, ampak so tudi usposabljanja za strokovne sodelavce. Tako da ti dve pobudi se mi zdita najbolj pomembni. Seveda pa tiste, ki so najbolj aktivni na platformi, tudi v Sloveniji nekako prepoznamo in jim omogočimo udeležbo na kakšnih mednarodnih dogodkih. Eden takih je letna konferenca naslednji teden v Varšavi in močno si želimo, da tja pridemo glede na transportne izzive, drugače bomo mogli najeti avtobus in potovati bolj zeleno. Tako da hvala lepa. Hvala lepa. Ivana? Mi smo EPALE projekat iskoristili da uspostavimo, odnosno da unaprijedimo neke stvari u našem sistemu i onda smo kod predstavljanja rezultata projekta zapravo te skupove koristili da predstavimo sami projekat i da registrujemo korisnike. Ja bih sad navela nekoliko primjera, nekoliko novih stvari koje smo mi uradili kroz projekat koji također mogu biti primjer dobre prakse, a koje smo koristili kao način promocije samog projekta. Znači ono što smo uradili, što je otprilike jedinstveno za ovaj region, jeste što smo uspostavili informacionu bazu podataka o obrazovanju odraslih, odnosno integrisali smo je u nacionalni sistem obrazovanja. U toj informacionoj bazi nalaze se podaci o broju licenciranih organizatora obrazovanja odraslih, o programima koje se nude, o polaznicima koji su završili obuku, o izdatim sertifikatima i sl. I prilikom obučavanja licenciranih organizatora obrazovanja odraslih, odnosno ljudi koji su zaposleni kod njih, predstavljen im je projekat i oni su bili obavezi da se registruju na platformi. Također, stručnu javnost smo informisali o projektu kroz njihov angažman u radnim grupama. Urađeni su andragoški priručnici za osnovnu školu, urađen je priručnik za elementarno obrazovanje odraslih. Zatim uradili smo EPALE promotivni video u kom smo predstavili rezultate EPALE projekta kroz sve tri faze. Pošto se u Crnoj Gori EPALE realizuje od 2016. godine, ovo je sad trenutno treća faza. I na taj način smo zapravo ispromovisali sve ono što smo uradili i ukazali na značaj platforme i na značaj projekta za nas na nacionalnom nivou. Hvala lijepo. Za zaključak, Ognjen? Pa ja mislim da zapravo kod nas bi neki najbolji primjer bio nešto slično tome što je Andreja spominjala, dakle to je upravo neki primjer stvarnih korisnika.
ja bi čak rekao da možda ne čak sva iskustva korisnika, nego iskustva korisnika koja se odnose na projekte, na pronalaženje projektnih partnera. Nama se čini da upravo to je neka velika razlika koju EPALE čini u odnosu na neke druge ili postojeće instrumente. Mislim da naravno brojne institucije su i prije EPALA imale projekte, pronalazile partnere, ali nekako to su bile institucije koje su već imale nekakve formalne ili neformalne mreže, nekakva poznanstva koje im je omogućilo da to prošire, da se prijavljuju nove projekte, ali kod EPALA smo prvi puta imali korisnike ustanove koje stvarno nisu znali nikoga, nisu znali uopće otkud krenuti, ali kroz EPALE su uspjeli preko noći naš 10-ak partnera iz cijele Europe i prijaviti projekt. I primjeri upravo takvih korisnika, takvih institucija mislim da su najinteresantniji i najbolje motiviraju neke buduće korisnike da se priključe. Najlepša hvala. Najlepša hvala vsem za mnenja, za ideje. S tem počasi zaključujemo našo okroglo mizo. Upam, da ste dobili nov zagon, nove ideje, nove zamisli, kako peljati EPALE še naprej. Hvala lepa vsem sogovornikom, hvala lepa vsem poslušalcem za poslušanje, hvala lepa za potrpljenje z našimi jezikovnimi izzivi. Tako da zaključujemo in predajam spet besedo Andreji, ki nas bo popeljala po konferenci naprej.